opar lo puta to kapagpahan. Kau dapat kami di buto. Asa sa hudulak kita. Kita opar lo puta to kapagpahan. So lima nang guru namin, jorok kamu di labong namin. Oras marira. Nung sadabe rohan namin, kultum hutaturuan, doot hutabalian, termasuk mahami suhud, siyan kultum hutabea, napasahaton, pagkatayonon, tuhuangki. Nagabe, pasinabukta, mangalusi, mangadupi, ula-ulata, dungasautata, doot naliat nalulot. So, lima, ulit oras. Jadi melihat teman dihahaduri namin ng pasahato pagkatayang tuhame sa pagparata ima kultong mutabagot. Jadi melihat teman dihita na marang-marangi beparin na putra situ ng kultong arang dohatan na tua-tua mandokon balik teman na bagabi tumudak ko sita doan arita rogabe dihita na marang-marangi na marang tubuh beparin na putra situ ng kultong atau tetap kita marsi pa ulu-uluan asa berlugay na sulubulon berlugay manopin-nopin molo hahana nagabisu di siya bulunan ang ginama nagabiara sa panabuli sa manido si balik na doon dia para tikyon na may basa tamu tuhami ima ang giduli muna siya parang niya putla gultong buta bagot pujalo maon siyan utuk ni roha pujalo maon siyan seret ni roha alay bolong tumadong berang lubi ya kapak katayok tu ala rabang aposo no payao angin bitamu siya na pirang sa pisipok kamu siya pun ate hado di gabi majalah horas pujalo mapak katayok namin jadi tikion pasat tayo ma Raja ng masahunan namin ima STM sepakat gabi majalah horas dia musuh nami ngararia memang tamulay. Jadi mau lihat di Raja Dongas Sahuta namin Raja ni Dongas Sahuta along hata din tua-tua mandapkan ati tiorong din na bulan di rumah pamitorian do yaka Raja Dongas Sahuta asingin na duhut asing doin na isya porna asingin na luwat asing dihas para daton na nama nukum mahami sore mandukun Raja Dongas Sahuta sungguh dia namasa di utaton bolo magduluk syara na dua-dua pola do manise Raja Dongas Sahuta parang na langsung nama syara bo manise atau kaya kami pasatay partikin na tuwa mo Raja Dongas Sahuta namin Gabi makuk minauras dia musuh nami gabi tikos do itu moro asik dulu asik si haborra asik kuta asik pada tonna alaya maksud ala sama-sama di Kabupaten Deli Serdang lebih itu naik di tanah Parserakano gabi Raja Dongas Sahuta sirampe manis mabek kamu mang alai marfuwa si mahamu dungi tariaso kamu mah dia akan rekod lau si ulo tasubut soalnya masa kami Dongas Sahuta mau lihat ma Raja Dongas Sahuta nami nama ni Roy Hami bulanya hasuhutan jadi setabi godang mah dia makta raja tidak tasor ibadah Raja ni Dongas Sahuta nami terlebih mah dihamung Raja ni gula-gula nami dok tulak nami saluhukna saat hula-hula naposo jadi gabi dalam horas mah berbalita na uli mahami ia dah bangun seorang mah tubertibion di tanggal 20 Desember 1942 jadi dah bangun nomor goar 5 Dekman Bultung manang ini juari mah Ilogasan nasalilingon Opu Noah Doli Bultung umur dia bangun 20 tahun itu bulan mah satu nomor jemur dia bangun ia dah bangun Marpinok Pardo di anak Marpinok Pardo di buru 2 anak saya buru dalam Marpohok Pudul si anak Marpohok Pudul sian buru jadi ditos ditahin nami dihami nomor Ranggi dihami nomor tubuh dihami nomor buru ya ulau marsogot yan amang raja inang soribada patubot tama warna adat sa rumah tua
Semalima jo perjuru pangidon namin tumatara jo ingat sa ibadah. Do to perjuru jalo harima manirayon siang raja yang asal namin. Maula te mana dari hutan nung subuh nami nung tutakas di bawah kamu marsubut marpangiduan adat sarma tua ma patu kota kalau basidong ari-ari nyamang nabustan dito manibagas. Gabi Molo kami sa dong asahuta ala sisa daulaw do kita sisa danak sisa daburu di hamung subuh nami molo kami sa dong asahuta manulubi do kami amang alay takas mahita marpanungkut tu horong ni hula-hula tado tulang saluhuna so kani masa kami dong asahuta malati ma dihamur ang asahutan namin. Tanda matutul kita, sisa ada pagkilalaan, sisa ada tangyang, sisa ada pulau. Jadi sok semalima dihamu tulang namin raja ipakpahan. Patatanga batikin at tuhamu. Grabe na jaga oras ang guru. Gabi itulah. Nung atong takas kita resok kamuna. Sungod dia taringot pagkinumparon niya amang guru namin nagabiyon. On nagkatakon amang guru, oma siya tulang, oma siya kunang tulang, oma siya kunanyari, dohot hula-hula amar-amarangi. Nung cocok dilepas pangiduam mi amang guru, taringot di judul liulaon ng sulunot tasugot, dia parsarmatuaon ni amang guru namin, 5 ulaon sa armatua. Gabi itulah. Sa tulong kami, didos ditahin muna amang guru, diulat ka masugot, ulat sa armatua. Malati ma dihamu tulang namin raja ipakpahan. Doton matatami ma pertikian. Tuhula-hula namin raja nabi tubulo. Gabi emang guru. Mula tino perjulong tapas lato mata di bata parting kembasay. Di siala leta di rajon di Borginon. Tok-tok kita di Ramoti di Leon Hai Pasok. Nung hubigi kami tada cong kamunak kining taringot ngulu nilai namion. Titir maranak, titir marboru, marpahupusyan anak, marpahupusyan boru. Mulut tuwe nga dilihot Tuhan di batatu lain namion. Jadi siap kami hula-hula mo na betul Pangidua munay utulupi kami may lasrohan namin. Buti maraja namin. Malati ma dihamu tulang. Basan kami mau saya pertikian tulang dorobok namin raja ipanggabian. Jadi semalima dihamu raja dong asahutan namin. Melihat dulu kami ima patagyason ima ulang tempat sugut tu raja di bulan namin seluhuk ng saat tulong ng poso si Matuan Iburu sudi manggabi ya ulang tempat sugut ima adat sa armatua kundi kita saya mengalak ka raja asahutan. jadi mula tayo matututa masahat to sa luhun horong ni hula-hula tanang gabihon dalawang malupon ulaw tamar surut na basidong ari-ari ni amang nawastan dito nga nibagas adat sa matua di hamusu namin Dodorma baik kamu songon namar suan ris songon nama nabur di dia makarencana naik sila honot tamar sugut siap kami dong asahuta radima mangurubiamu pasatan matuhamu Gabi ma jala horas iba nerion ni raja di dong asahutan namin iba sian STM sepakat. Jadi songon ima di mata raja dot inata sa ibadah raja dong asahutan namin hula-hula namin dot tulang namin sa lubuk na satu hula-hula na poso doon marbarita na huli mahami si hula-hula ta ima ipertuat ni gabang gabas kang di bagas namin marsugot pagi pukul 10 pamasaw tama adat parmopoon ni Dabangon perjurur wedek kakba lima pangulan ni Huria namin lima siang Gereja Metodis Indonesia Anugerah kung silong mopo among dalam pangulan ni Huria namin lama laho magbayad lima acara siang Huria acara parmopoon los di sima hamid na marangin na marunong tubo kumparan niya pangamit ito gagulto dohot asung ito bulot ram dohot guru nami ibeberi nami laos songonima dohot raja ni dong asahutan nami songonima na bersama bihami
ima menggora mahami di haroromuna, ima tulang nami rajai bakpahan, dohot hula-hula nami rajai nabi tupulu. Di hari marsugut, di ulota, di ulau parmopon, ala adat dohot ruhut dona taulau, di ima raja nami di tulang nami, bahamuma tulang na patut mabay ulas sabot tu beri muna laos sa manima tuhula-hula nami rajay na pitubulu hamuma nalah mabay ulas sa petua tu iboto muna raja nami duksik kopi non udah kayo mamse raja di mga sahutan nami ima manauri ulau parmakoon manggebe aka hatanauli hatanalinggan ng pinasaat ni tulang nami dohot hula-hula nami duksik kopi marhata basa kami matu hula-hula nami do tulang nami mardus ni roha mamu raja nami laho papu tuhami hasu to bolot laos mangapu ma kami suhu bolot duksiduk kami mangapu tong basa kami tulang nami dohot hula-hula nami asama terus nitahi mahamu laho mambayad tangian parpopoa duksikop ulaun parpopoa ni mangulong mahamu tulang nami dohot hula-hula nami ipakihani na jo patikia sa tokin ima nalaho mambayad acara keluarga di acara keluarga kurang lebih patuban nami ma 1 jam. Jadi semuanya dia mau taraja doa tidak tersulitan. Kalau dah bangun masa rumah tua. Sasik tong nanyan among kerja inang sore pada maralama manyan dah bangun. Alaya lama merek kita partikian do situasi tempat. Walaupun di bekas nami bakini dah bangun. Nang maralama may among kerja inang sore pada. Duksik kopi mengidutik mahami satokin ima dinalaho mahata huwasi jala majaha jujur ngolu di jamangon duksikop majaha jujur ngolu mengidutik mahami menggora mengedek tuhamu parjolo ma anon ni ujung kami ima tulang nami Rajai Pakpahan, lao pasahaton, adat nahubar, adat tukar sarumatuaw ni Damangon, imana masih dukon hari-hari na. Tuksik kopi dibuti mamuse orang ni hula-hula nami, Rajai Nabi Tupulu, las dibuti mamuse wana tulang nami, wana niari, tulang dorobot, hula-hula, orang-oranggi, dawat hula-hula naposo. Alai amang raja inang suri bada. Molo pusada tepat masih panganon mahita. Duksiduk kita masih panganon. Pelek kami mamuse pangulang ihulin nami siang GMI anugerah asalek kamu ma amang ima tangyang duksipul marsi panganon. Duksik kopi magidutik di mahami itu among taraja do pinata soribada ima dinalaho majalo pangurupiyok kami yaka namar holong ni roha yaka akara si roha dung sikopi selalu nadu majalo pangurupiyok dihamu orang ni hula-hula kami akan so targorahami dope nasa terjauhami raja nami ujung kami bangun se hamu diuduti kami dung menjalo pangrupiah. Duksik kopi satu hula-hula na boso. Itu mesti kami ma mesti maju ima pumuan si batuan ibur walau tumadong aka organisasi ima ijo kami mainon. Duksik kopi seluruh na orang lebih. Anu man kira masih aturan
tu Pangulo ni Huria namin, bolo sakap namin yan, jamopat, sa ma tu Pangulo ni Huria, alay, adoran sa sahat tu Pangulo ni Huria, upasa kami tuhamu tulang namin, dohot hula-hula namin, asa hamo ados ni roho namin araja namin, laho papuhot Tuhani. Yung siyok kami, mga po siya nasuto bolon, upasa kami Pangulo ni Huria namin, ima siyan gereja metodis anugerah. Ala tibitulan do pakagano satu hamu Pangulo ni Huria, pe kira hamu amang alay asa sekalian pamuluhan namin, ya damangon buanan do tu perbedaan penganan yang persotokinan tu huta tu Batu Manupak Kecamatan Pangaribuan ima tu gereja GKPI Batu Manupak. Jadi masuk nabi di si anak Pangulo Huria nami asa baik kamu surat pengantar jala berpangidok kami tuhamu Pangulo Huria nami molo tutup batang di beberapa sogi do Pangulo Huria nami alai tangiang borhak naboy beramona ima sebagasan. Jadi semua ni barang sauta itu tutup kami mate. Tutup mama. Sali mani roinon ni tara jatuh inata sorry pada. Jadi semua pajutina ima ulot kamar sorogot. Patapot tama ima korbo sigagak duhut barang na korbo stiko tanduk. Jadi las judu di kami ima taringok di perjebaran. Saya kami konsep nami amang raja inang sorry pada ya tutulang nami ima raja ibapahan upasa kami siatulan tobuk tanda ate-ate pangimay dokot osang ya tu hula-hula nami raja nabi bulu upasa kami siatulan bona dohot pangembay ate-ate dohot namar ngingi parsiang sok ni tubo na tulang nami masa kami sobanagok buona ni hari nami masa kami sobanagok tulang rorobot nami masa kami sobanagok hula-hula namar tinudohot masa kami siya soba dohot hula-hula na po sa parang napagsiyat pasat kami siya soba hita na dumatubo na maranggi siya panubuli may dati sama lima di boru bere iba bere dos matuni boru pasat kami siya tanggalaruk tuh pariban pasat kami non siya tulat Pangulo ni Huria pasat kami non siya tulang ale-ale bunga-bunguan STM tetangga ke atas tempat pasat kami non siya jabar nagot loh taka bunga-bunguan sama-sama lima no parsang aking hami siyan dong sa utan nami siyan STM pasat kami non siya tulang dohot siyan upasuhut jadi atas sama lima ra nabuhi konsep kami sama perjebaran boleh menon itiroi aka amat karaja dohor inakta soribada jadi nama uduti sama lima dihamu tulang nami raja ipapahan dohor hula-hula nami lima raja yang ke-70 abang raja inak soribada ala ulau-ulau yan ulang sarmatua ulang sarmatua yan bulong mulak kita siyan udian aman robak ke ni dalangon ikopan ako namin do amo yan raja nami tutong manibagas nami diba napasatan magkakasi gabi-gabi si oras-oras diba tuhami pargil na muna alay ala partikiyad do raja nami ala buwanag do lamang at tuhuda ima tu Pangaribuan
Wisma rohata raja nami pwede kami mahamu tulang nami dohot hula-hula nami molo tumpe diharorong na imarsugot raja nami iba acara muna kapasahatan adat na kumpar pasal matuan di dalam ni isima hamu raja nami tuba ni hami tuhamu tulang nami pasahatan nami ma songon piso ng gajang song-songon ima tula-hula nami raja nabi tugulong pasahatan nami ma songon daun sihor ima songon elek nami raja nami Yuduti kami manguse ulos panggabi mula tulhamu tulak nami rajai papahan dohot ulang nami ima rajai nabi tubulu hamudo raja nami si barorok di hami hamudo raja nami si parmeme di hami dan batasan nami ulus panggabi nangautuh kami pagkabar kailangan muna raja nami alai mangido mahami mangido mangelek tubo ng tulang mula niyari tulang robot hula-hula na marang-marangki saat hula-hula na poso masoba kami sa puro jari-jari pasak puro sa dawas si majutong kami pasak puro dulahon roha namin pasak puro tulungan papel namin amang raja yang suri pada turun lebar ma nalaho si basa atong muna tuhami raja namin Molo tumadong di hula-hula na poso masih sa mosir nalaho pasahatan ima ulos holong Tuhan dan terjalo kami dope raja nami saya roma akan nauli na ringgan akan ulaw nas niroha isima bul terjalo kami molo ulos holong siang hula-hula na poso namang uduti mo se lupa natin kami Tuhamu raja ng astamunan namin. Molo na mangulahon. Ima ulaw si Batot tamarsugot raja ng astamuta. Nunga adok soon jamas naryo jaman na modern. Ima nelokon ni parketring. Alay bos dorohan namin ito raja ng astamuta namin. Molo na mangulahon. Molo na markordinir. Molo nama turehon ima ulaw parmangarang persugut waka tamuta posrohan nami tuha ulah dong asauta nami do pasatang nami ulaw ni raja dong asauta so ni mana naboy kubatan yang sak kami ima ulaw tamarsugut mulai parmapon satu mamawijungi do oton parjolo ujala hamima akatiro siya mataraja do at tasoribala Parjolo masatay ma tu raja ni dong asal tanah. Mauliate ma di musuh nami nung matuk takas di tereso kamu ditemani majana dia kerencana marsugut nalau silota di pertua ni amang nabostan ditongani bagas pukul 10 mulai mantok patu kota Parmoko dibuka bangunan kuliah dungi mangkora mahamuntu bagas tulang dohot hula-hula sosoni nak kami raja rumah sahuta rade mahami amang disi disaluhuna nalaho sila ononta sahatu namar sibanganok kita pukul sada dalam mengurupi raja ni bangurumuna mendistribusi hotok katok-tokta rade mahami disi nungatung bagak di teresok kamu sahatu berjabar dohot tu bangulan ni kuliah alaya dong pangiduan nami sa raja dong matsahuta asa arga aka horom ni hula-hula molo ditikin na pasahaton pangurupio unang adong nyang martacara andorang so habis gawe horom ni hula-hula molo tung nama jalang mah baru manggora manon ka horom ni hula-hula naso sikop dobe batu paun pada datone semani matong sekami dong matsahuta dinalao mangurupi hamuna sahabat tuari marsugut tadi mahami abang disi tadi aku baca barat molo tu hami dong matsahuta ngatuk takas di pau tu kamuna ahan lau si pas atau muna tu hami dong matsahuta ope tapat takas ma tu horong ni hula-hula tersalu nah manjalo panuturio molo sa kami dong matsahuta ngasih kopi amak mola tema Oleh tema dia mulai dong astamuta nami
partikiran ko sa tayo na tutulong namin para sa ipapahan. Pero kamu mga raja namin. Grabe pa jala oras ang bro. Sa lahat ng may dati. Sa dama harap dati. Jadi wala ti mga guru nung atong takas nonor ris song naman ay bro. Jujur song na marsuan. Diadar ko namang guru nami akaulaon na nagsibodot na masugot imaulaon parsaramaduon ni amang guru nami. Grabe, ito lang. Wala ti mga mangguru takas do utang ni hami. Aha na nagsibatu pon nami, aha na nagsulaw nami. Naparjulo jam 10 pukot ta maulaon imaulaw parmopon. Hami songot tulang isima hami tutu pasahaton ulo sabot mardongan hata pasu-pasuan terlumur lima tumopar ni amang guru nami. Di namangihuk mo di acara ima uduran nami napasahaton ulo panggabi hami. Sa kami tulang nang dibatasi. Ilo tutu ikos na nasolak taulahon di luat tahun. Alay siyan mulai bulan tulang, bulan nyari, hula-hula na namar-namarangki tulun lebar. Kas do kami kami naulima taringot tu siya mangboro. Grabe, ito lang. Jadi taringot di parjabar nung atakas nakikutang kami. Kami jabar tutulang ima siyan tulat togbuk do osa. Sumot TV yung buru, nung alaswan namin di siyang buru, lasmarwan namin taringot jabar na nang pasatong muduhan. Wala natin matulang. Jadi na terakhir taringot tu ima na nang pasahan piso nagajak kamu nama bangkohoni hami sumot tulang. Masuk matutu pasatong muna piso nagajang ima tutulang. Dosyol tula-hula na bitubulu. Ulima ruhan namin di si. Alay bulu-bulu yan amang guru pagtiruan namin doang mo asa sikop pasata mo matulong sa sabuta ima pasituan atong asa sikop Grabe, ito lang. Grabe, ito lang. tapos ang lima paniruyo sa kami amang guru na burjus oras ma Wala natin dito lang namin raja pampaha. Last sekali gusto mo yate raja namin. Wala tulang ko nangyari noon. Gula-gula na marang ete. gabi ang muro Lahat ng pasat kami partikiran tu